Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dini ekeni görsetip turат. İslam bul ırayımdın, adiletlülüktün jana boğrikerliktin dini. Biz canavarlarga dagı ırayım menen mamle kılıuga mildettübüz onu batı bir toğaldar. Bul kurbanlıkta mustahap joldoru har bir kurbanlıkka çalıngan maldın 3'ten 1'in jetim jesirlerge berүү, 3'ten 1'in kazagına salıp koşunalar menen, tuğanlar menen birgelikte jөө. Anın 3'ten 1'in uy bile baldarına kaldırıp koyu bul öte jakşı görülgen amaldardın biri. Urmatı bir tuğandar. Elhamdülillah jaratkan Allah hazır bütkül alamda sizi biz siyahtı kurban ayt namazında okup jatkan bir tuğandardın katarında sizi bizde dağın Allah Teala buyurup nasip kılıp turat. Urmatı bir tuğandar Allah Teala'ga çeksiz maktoğulарды aytaylı. Sebebi degende bul gün tınçlık bolgonduktan alamdagı tınçlıktın çoğun bir belgisi uşul bizdin Kırgız mamleketindeki bolup jatkan amançılıktın bir çoğun ni'matı. Peygamberimizin güyo balası Hazreti Ali radiyallahu anhu aytkan Hubbul vatan minal iman, öz elin jerin bul suyu bul imandan degen. Albatta buz көздүн карагиндей болгон, берметтей болгон мамлекетибиз бар. Демек бул мамлекетибиздин тынчтыгынын негизинде Аллах Таала сизи биздерди бүткүл кыргыз мамлекетинде ушундай чоң майрамды Кудай Таалага кулчулук кылуу менен биргеликте тынчтыкта буйруп турат. Урматтуу бир туугандар, bunday тынчтык бул бүткүл эле ааламда эмес. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө мусулмандар оор сыноолорду баштан кечирүүдө. Көптөгөн өлкөлөрдө согуштар, башаламандыктар жана адилетсиздиктер күчөп жатат. Күнөөсүз адамдар каза болуп, ата эне балдарынан, балдар болсо ата энелеринен ажырап жатышат. Миңдеген адамдар өз мекендерин тыштап, коопсуз жайларды издеп жүрүшөт. Ayrıkça Al-Aqsa Meçhidinin aylanasında bulup jatkan okuyalar bütünley musulmandardı tereң tımsandırıda. Iyik jaylar bul bütündey ümmetin amanatı. Alardın tınçlığı, koopsuzluğu jana urmatı ar daim saktалууга тийиш. Biz musulmandar ar daim tınçlıkты, adilettүүлүктү jana birimdikti saktooga тийишпиz. Sebebi musulmanın gücü kuralda emes, yürekte, cek görüde emes, merimde, bölünüde emes, birimdikte. Elhamdülillah, jaratkanın özüge hamd sanalar bolsun, uşunday tınçlık bolup jatkan mekenimizdeki bul çoğun ni'matın kadır barkına barыбыз жетишибиz керек, urmatуу bir tuğandar. Urmatуу Kırgızstanlıklar bul kurban ayt mayramı ıntımактын jana birimdiktin mayramı. Oşonduktan Allah Taala özünün ıyık bolgan Kur'anında mınday deyt. Estaizu billah ve'tasimu bihablillahi jami'an ve la teferraku. Sadakallahul azim. Barıngар Allah Taala'nın jimin bekem karıbаңla jana bölüm bögüle dep Allah Taala Kur'anda aytıp jatat. Urmatуу bir tuğandar, jaratkanга şükürler bolsun. Kırgız eli ilgerteden beri boğrikerligi, meymandosluğu jana ıntımagı menen ayırmalanıp kelgen. Kıyın gündörü biri-birine jardam berip, muhtajlardı koldop kelgen elbiz. Biz uşul jakşı sapatlarыбызды jogotпошубуз керек, urmattuular. An üçün biz kelечектеги koom bola turgan ulan kızlarımızdı yaşlarga ululardın talim tarbiyası öte bul zarıl. Ata enenin akvalı kanday bolgon bolsa artından öse turgan ul kızlarımız kelecek koğum oşondoy bolat. Kırgızda jakşı söz var urmattuular. Almanın aslına alma düşöt dep. Hiç kaçan almanın aslına aç burut gelip turup kalbayt. Biz kelecekten ümit kıla turgan bolsak, oşol talim tarbiya bere turgan ululardın adep ahlakı mıktı bolup,
ошол өзүндөгү болгон улуулукту эртеңки коом боло турган урпактарга толугу менен өткөрүүгө бул аракет кылыш керек. Урматтуу бир туугандар, Курман айт бул Аллахка жакындоонун майрамы, жүрөктү тазалоону, напсыны тарбиялоону жана адамдарга жакшылык кылуунун чоң бир майрамы. Ошондуктан бул күндөрү бири-бирибизди кечирели, таарынгандар жарашсын, туугандар бири-бирин эстесин, жакырлар жардамсыз калбасын, жетим жесирлердин көзүнөн эч качан жерге көз жаш тамбасын. Урматтуу бир туугандар, бүгүн сиздер менен биздер катарында кубанычка бөлөнө турган бүткүл момун мусулмандардын баарыга текиз Аллах Тааланын рахматы жаап турат. Ошол байлардын байлыгы, ошол кедейлердин акысы бар. Бүгүнкү курмандыкта садакалар, ошол муздала турган курмандыктар жетим жесирлердин дагы акысы экендигин унутпайлы. Ошол жакырлардын бүгүн кубанычына кубаныч кошо турган бул сиздер менен биздер. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын ыйык сүннөтүн бекем карманып, адамдарга мээримдүү бололу. Себеби адамдарга жакшылык кылган адамга Аллах Таала дагы аны жакшы көрөт. Бири-бирибизге Аллах Таала ушул жакшылык сыпаттарды буйруган болсун. Урматтуулар, бүгүнкү Курман айт бизге ата энени урматтоону, сыйлоону жана аларга кызмат кылууну да үйрөтөт. Аллах Таала өзүнүн ыйык болгон аятында Астагфиру биллах ва када раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсанан. Садакаллахул азим. Жараткан Алла өзүнөн башка эч кимге ибадат кылбоону жана ата энеге жакшылык кылууну буйруйт. Караңыздар, Аллах Таала өзүгө ибадат кылгандан кийин эле бул жерде ата энениге жакшылык кылууга буйруп жатат. Исламда бул ата эненин даражасы өтө жогору экенин билдирет. Урматтуулар, бүгүн айт намаз. Демек айт намаздан кийин ким кайсыл бир бактылуу инсанын ата энеси тирүү болгон болсо, буларда бейиштин эшигин туткасы колунда экендигин унутпасын. Сизи биздерди чоңойткон ата энелердин барып ыраазычылыгын, алардын көңүлүнө кубаныч киргизип, аларга жакшы жылуу жумшак сөздөрүбүздү айтып, колубуздан келген жакшылыктарды кылуу менен алардын батасына алып кала турган улуу күн. Урматтуулар, ата эне ыраазы, бул Аллах ыраазы экендигин унутпайлы. Албетте, кимдин ата энеси алыс жерде болсо, ата энелер менен телефон аркылуу болсо дагы алардын жакшылык баталарыны алууга ар бир ата энеси барлар тийиш. Бул дүйнөдө тирүү ата энелердин кадыр баркын Аллах Таала эч качан жерге урбасын. Өтүп кеткен ата энелерибизди Аллах Таала рахматына алган болсун. Ата энени урматтаган, улууну сыйлаган, кичүүлөргө ыззат кылган коом гана өнүгөт. Урматтуу бир туугандар, ошондуктан бири-бирибизге болгон жакшылык амалды да, мамилени дагы баарыбыз бир жакшы сыпаттар менен бири-бирибизге мамиле кылууну үйрөнүү керек. Урматтуулар, демек биз бүгүнкү Курман айт майрамында куралдын эмес жүрөктүн күчүн көрсөтөлү, жек көрүүнүн эмес мээримдин жолун тандайлы, бөлүнүүнүн эмес биримдиктин үлгүсү болойлу. Урматтуу бир туугандар, Аллахым бүткүл ааламга тынчтык берсин. Урматтуу бир туугандар, демек ошол бүткүл ааламга Аллах Таала тынчтык, аманчылык берүү менен биргеликте биздин да мекенге Аллахым аманчылык, тынчтык берсин. Жаратканга шүгүрлөр болсун. Ушундай чоң неаматтын үстүндө отурабыз. Аллах Таала мекенибизге тынчтык берип жатат. Мына анын чоң бир белгиси, өлкөбүздүн журт башчысы сизи биз менен биргеликте Кудай Таалага кулчулук кылып, эй жараткан Аллах, элиме тынчтык, аманчылык бер деп катарыбызда отуруш, бул чоң бир неамат.
Бұл ар bir ele жерде bunday görünüş жоқ. Biz Allah Taala sizi bizlerden akıvız karapayım elderden ibadatındağı ulularga bolgan akısı жақшылыққа dua kılu. Urmatlı bir tuğandar, elhamdülillah Allah Taala Kırgızistanımızga tınçlık versin. Elimizge ıntımak versin. Jergebizge bereke versin. Ar bir uyge Allah Taala bakıp, ar bir yürekke iman versin. Elhamdülillah, mına siz bizden bu yerde oturuşuzga dağın bir dualardın bereketi geçinde aytıp jadat. Mına ulu sapkıyık acılık saparına жүрген bir tuğandarımız, ata enelerimiz eli yerine, jurtuna dua kılıp adat. Allah Taala oşolordun da dualarını kabul kılgan bolsun. Urmatlı bir tuğandar, Allah Taala sizi bizlerden katarımızga bugünkü günde gelip koşuluğa acizlik kılgan, üylerinde, jana больницаларда oğurup jatkan oğrularına Allah Taala şifayı kamilasın ata etken bolsun. Karızdar bolup kalgandarga Allah Taala özü jеңилдик bersin. Muhtajlarga Allah'ım yardım versin. Sizi bizlerde Allah bul dünya ahiret hiç kaçan yüzünüzü jerge salbasın. Eki dünya Allah Taala kadir barkınızды büyük kılıp, mamleketiniz öngön öskön, astına çıkan mamleketlerden katarından koşulsun. Allah Taala nasip etip buyurgan bolsun. Urmatlı Müslüman bir tuğandar, urmatlı atalar, ağayını bir tuğandar, barımızdan bugünkü kıla turgan ihlaslarımızды, dualarımızды Allah'ım kabul kıluu menen birgelikte, kurmandıklarımızды kabul kıluu menen birgelikte, barımızdan жақшылық murat maksatımızga Allah jetkirgen bolsun. Kelerki ayt bayramına çeyin Allah Taala mamleketimizni, eli jerimizni aman kılsın. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Dağın bir ret kurman aytыңыздар marek bolsun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallahu, Allahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Çındığında tamırı tereң, tarixi kenen, kılımdарды karatkan bizdin ata-babalarыбыздын жолун улап, bir окулган намазы 100 000 намазга барабар болгондугуна карабастан, ал эми пайгамбарыбыз өзүнүн мечитинде bir окулган намаз 1000 эсеге көп берилгендигине карабастан, пайгамбарыбыз жамаатты, мусулмандарды атайын bir аянтка чогулткан, айт намаз окула турган сүннөткө амал кылган абалда, өзүбүздүн көздүн карегинде болгон мамлекетибиздин эркиндигинде, өзүбүздүн мамлекетибиздин Аллах Таала берген ушундай bir чоң эркиндик түбөлүктүү кылсын Аллах Таала. Ошондой эле сиздер менен бүгүн жылына 2 жолу гана окула турган бул айт намазы болгондуктан барыбызга бири-бирибизге эскертүү катары, ал эми жаңы келгендерге балким түшүндүрүү маанисинде ушул окула турган айт намаздын тартиби жөнүндө бир аз токтолобуз. Чындыгында бул айт намазы 2 рекеттен турган намаз. 2 рекеттен турган намаз. Албетте имам Аллах акбар деп такбир айтып, такбирли ихрамды айтып кулак каккандан кийин, андан кийин бул намаздын өзгөчөлүгү 3 жолу кошумча такбир айтылат. Албетте ал такбирлер айтылган учурда Аллах акбар деп кулак кагып колубузду көтөрөбүз. 3 жолу такбир айтылгандан кийин адаттагыдай эле сана окулат, Фатиха сүрөсү окулат, андан кийин зам сүрө кошулуп окулгандан кийин адаттагыдай эле имам рукуга барып, сажда аткарып, саждадан кайра тургандан кийин кайра Фатиха сүрөсү окулат. Андан кийин зам сүрө кошулуп окулуп, зам сүрө кошулуп бүткөндөн кийин адаттагыдан дагы бир айырма өзгөчөлүгү 3 жолу кошумча такбир айтылат. 3 жолу кошумча такбир айтылгандан кийин андан кийин биз рукуга барабыз. Рукуга барып калган намазды адаттагыдай намаздардай толуктап жыйынтыктайбыз. Мына ошондуктан бул намазга ниет кылууда
2 рекет айт намазын окуу үчүн жүзүмдү кыблага каратып айт намаз окканга имамга уюп ниет кылдым деп ниетиңиздерди дагы бир жолу жаңылап, Аллах таалам ушул айт намазын Аллах таалам баарыбыздын окуй аткан айт намаздарыбызды, чалына турган курбандыктарыбызды Кудай таалам кабыл кылсын. Дагы сиздерге кошумча айта турган нерсе, билесиздер, биздин ата-бабаларыбыздын баалуулуктары катары сакталып келген. Айт намаздан алдын саппан, саффан, сап деп жарыя берилет. Мына ушул учурда баардыгыңыздар сапка туруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине амал кылган абалда пайгамбарыбыз айтат: "Истау суфуфакум фа инна тасфиятус суфуф мин тамамис салат" дейт. Сиздер дайым сабыңыздарды түз кылыңыздар, тегиз кылыңыздар, албетте намаздын, саптын тегиздиги бул намаздын толуктугу деп айтат. Пайгамбарыбыз башка бир хадисте болсо: "Истау ва ла тахталифу", сабыңыздарды түз кылыңыздар, тегиз кылыңыздар. "Фала тахталифу", араңыздарды, сабыңыздарды бузбаңыздар. "Фатахталифу кулубукум", эгер намаз сабыңыздар бузулса, анда жүрөгүңүздөрдүн арасында дагы достук, чындык, биримдик бузулат деп пайгамбарыбыз катуу эскерткен. Мына ошондуктан саффан, саффан, саф деп жарыя берүү менен сапка туруңуздар. Саффан, саппан, сап. Саффан, саффан, саф. Саффан, саффан, саф. Başlayalım. Tekbirde unutmamız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. استغفر الله استغفر الله. برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبنا بيصن خلصنا. خطبنا خلصنا. Aziz خطبنا verin. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. يمن على عباده بالقبول والتوفيق ويهدي من يشاء إلى أقوام الطريق. أحمده واشكره على أن من علينا بحلول عيد الأضحى أيام التشريق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأولي الفضل والتصديق والتابعين بالإحسان ما توافد حجاج من كل فج عميق وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والإخلاص له في القول والعمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أشكر الله جل وعلا أن أبلغكم هذا اليوم العظيم الذي رفع الله قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر، وجعله عيدا للمسلمين حجاجا ومقيمين، وجعله من أفضل الأيام العام وأعظمها عيد الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم العرفة ويوم النهر وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وفي هذا اليوم يشترك الحجاج وغير الحجاج بإراقة الدماء الهدي والأضحية تقربا إلى الله عز وجل، ويستمر الذبح إلى غروب الشمس اليوم 13 من أيام التشريق. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ومن نوى الأضحية في وقتها جاز له ذلك، فعظموا هذه الشعيرة عباد الله، والتي هي من شعائر الله تعالى، كما قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها الخير. فمن تعظيم شعائر الله فيها أن تكون خالصة لله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن الصلاة ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأن تكون الأضحية مستوفية للشروط، سالمة من العيوب، بالغة للسن المعتبر شرعا، وتصبح في وقت الذي حدده الشرع. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، فاتقوا الله ربكم واشكروه على نعمه يزدكم، وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم اجعل عيدنا عيدا سعيدا، وعملنا عملا صالحا راشدا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واصلح ذات بينهم. اللهم ارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا وقبورنا بتلاوة القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Жаратқан Аллах ушул кереметтүү окулунган Кур'ан Каримден хасыл болгон соопторду ошондой эле жергебизде окулуп жаткан 24 саат түнү күнү окулуп жаткан Кур'андардан хатмыл болгон хатмыл Кур'андардын соопторун жалпы өткөн пайгамбарлардын өзгөчө пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям рухуна Azvacil mutahhara bolğan ayaldarının, ashabil ikramdardın, cami ötkön aziz avliya ustattardın, jalpı ötkön mu'min musulmandardın, uşul jerde alakan jayıp turgan, barыбызга караштуу өтүп кеткен ата бабаларыбыздын, эне бир туугандарыбыздын, чоңене чоңгаталарыбыздын рухтарына калыс багыштадык. Аллах таалаларды өз рахматын алып рухтарын шаат кылыгынын пендечилик кылып билип билбестен кетирген кемчилик күнөөлөрү болгон болсо афу этип рахматын алгынын. Аллахым алар тирүү мезгилинде кылган жакшылык салих амалдарын өздөрүнө жолдош кылып, Кур'андын урматында Аллахым алардын жаткан жайын жарык, беш бакчаларынан кылып, сурак сабалдарын жеңил акыбеттерин Жаннатул Фирдаусдан насип айла. Калган эли жерибизге, мамлекетибизге Аллах Таала тынчтык, аманчылык, ынтымак, ырышкерчилик ата эткениң. Аллахым эли жерибизди залым, зүлмүдөн,
düşman jamandığından, gör albas jaman göz, jaman sözlerden, turdu bale afatlardan asırap saktığının. Jaratkan Allah ulularımızga iman ber, yaşlarga uzun ömür hidayat berginin, eli jurtubuzga daim Allah Taala asmana açık, amançılıkta ata etkinin. Allah Taala bugün uşul okulungan ıyık bolgan namazlarımızdı Allah Taala özün kabul kılgının, bilip bilbestен getirgen kemçilik nuksanları menen birgelikte çalına turgan kurbanlıklarımızdı kabul kılgının Allah Taala. Allah'ım uşul sizi bizlerden aramızda kelişke mümkünçülüğü çektelip kalgan oğruksanlarga Allah Taala oğrularına şifayı kamila etkinin. Jaratkan Allah saparda jürgenlerdi salamat kılgının. Bala bakıra bagam dep alыс saparlarda jürgenlerin Allah Taala işlerine iyigiliklerdi ata etkinin Allah'ım. Allah'ım ıyık acılık saparda jürgen atalarımыздың, enelerimizдің, ajapalarımыздың acılıklarını Allah Taala kabul kılıp mekenine aman esen kelülerini Allah Taala nasip ayla. Jaratkan Allah ardayım elimizde asmanı açık, arkanday bale kırçıklardan asırap Allah Taala mekenimizge ıntımақ rüşkerçilik berginin. Uşul eli jurtubуздун üstünde turgan ulularga, jurt başçımızga Allah Taala ömür rızkısına bereke berginin, übülölük bakıt berginin Allah'ım. Kılıp jatkan emgeklerini Allah Taala özün şerik tavfik bolgunun Allah'ım. Allah'ım yüzlerin jarık, tilderin bütün kılıp ardam iyiliklerdi Allah Taala iş yüzüne aşırgının. Rabbana taqabbal minna innaka entas samiul alim ve tub aleyna innaka entat tawwabur rahim bi rahmatika ya erhamer rahimin. Aytыңыздар kabul bolsun.